svaki čovjek, bez obzira na pol, bez obzira na rasu, na vjeru, svako dete rađa se da bude srećen. Razumiješ mene? I ako nešto dešava što on nesrećen, on ili smiruje se sa tim, ili buni se. Razumiješ? Moj život, ja ne mogu žaliti na njega. Ja imam 4 dece, 3 unukov i pradeda već pola godine. Ja ne mogu da se žalim. Svi moji želje ispunili. Ja živim u zemlji koju mene voli. Razumiješ, zemlji koju ja potreban. Razumiješ, ja ni u jednoj zemlji ne imam problem sa policijom, sa vlašću, ni sa crkvom, samo sa partijom. U Rusiji, zbog to ja izašao iz komunističke partije. I ja ovdje i radim, znači, jer tati otvoril firmu na moje ime kao parapsihologija. Ja radim svoj posao, ovdje napravil 3 predstave i 1 koncert, napravil kao reditelj u glumacu i odglumil u jednom filmu i 2 serijala kod Gorana Paskaljevića, San zimske noći sa Lazarom Ristovskim, kod ovoga Bila Grlića. Odglumil u serijalu Put za Montevideo drugi deo i u Sinđelićevih u 2 epizoda odglumil. Tako što tu u mene isto sve u redu. Razumijete? Takže, ali ljudi koji ne mogli to ispuniti, razumiješ, on ili smiruju se ili buni se. Tih, kto buni se, on hoće samo da njemu bude dobro. Razumiješ? A kvantno polje, od koga mi svi zavisimo, on ne radi ako nekomu bude loše. Razumiješ? Znači, oni ne misle, ja hoću biti kao on. Ja hoću da imam to što ima on. To znači što taj treba da izgubi da on dobil. Ne prihvata, brate. Razumiješ? Radi sam nešto. Oni nepravilno željat. Nepravilno formulisuju želju. Ide, oj kakva lijepa halina, ja nju hoću. I što ona sad treba da skine halinu da je njoj? I ja bih htjela istu halinu kao i ona. Opa, na izlogu ista halina. Došla, kupila. Razumiješ, pravilno naručila, Polinu pošaljala u to mjesto gdje ta halina postoji. Viš, sad dolazi 26. godina. Po mojim podatkom, to jest ja otvaram karte, radim vežbe da dobijem informaciju na narednu godinu. Ranije je to objavljivao u Trećem oku časopisu. Sada tog časopisa nema i ja plašim se to da pričam. To treba bilo da počne se u oktobru. Znači, od 15. do 25. oktobra. Ta krv jaka. Mi izborili se da to ne desi. To prenesno bilo po zvezdama na novembar. Izborili se. Znači, Trump ne dal rakete daleko dometa Ukrajini. I od sada sljedeći datum, to je prvi 10 dana januara. Znači, od 2. januara do 10. Neki događaj koji će biti izazov za Rusiju. Ako Rusija uradi to na prvu loptu, znaš kako, i odgovor, to će biti kraj svijeta. Ja plašim se što taj događaj bude ili atentat, ne daj Bože, na Putina, tada Rusija sve uništi, ili atentat na Trumpa, objaviti Rusiju kao krivca. Razumiješ? Ili moguće i kometa padne na zemlju. Razumiješ? Ali moguće što padne nuklearna bomba. Isto optužiti Rusiju. Ako bomba padne na Rusiju, što više mogućnosti. Razumiješ? Medvedev rekao, mi odgovorimo, znači bez obzira sa koje strane doletjel avion koji je bacil bombu ili raketa, mi znamo što bez Amerike to neće prođiti. Razumiješ? I Rusija krene protiv Amerike i sve. Ili Putin kaže, razumijemo, sve u redu.
dajte reći što to više neće ponoviti. Jedna nuklearna bomba ništa ne rješava, ali u njih zadatak da uništiti Rusiju. Даже не Rusija u pitanju. Vidiš, praktički, od kad pojavился Sovjetski savez? Znači, kad kralje skinuli, jer kralj byl rođak svih kraljeva u Evropi, razumiješ? Vrana vranje oko ne izvadi. Od kad pojavился Sovjetski savez, svi ratovi išli zbog religioznih raznoglasica, protiv pravoslavlja. Znači, sve što dešavalo sa Srbijom, to je bil rat protiv pravoslavlja. Sve što dešavalo, Zapad uvek bil na strani ili musulman, ili katolikov. Razumiješ? To što desilo sa Srbijom, to je bilo to. To što dešavalo, viš, Ukrajinci, даже što uradili, otišli u Konstantinopolj, znači u Tursku, da dobiju povelju što oni imaju drugu religiju. Znači, svađaju pravoslavcev sa pravoslavcima. Razumiješ u čemu stvar? I tu nije upitno, da li, ako bi umjesto Rusije bila Srbija, na primjer, kao epicentar pravoslavlja, Srbiju isto bi zgazili. Razumiješ? A sad Srbiju vojno likvidirali, razumiješ? U ljude oduzeli vjeru u vlast koju njih štiti. Razumiješ, vlast praktički kupljena ili sama radi protiv svog naroda. No, znači, ostala se jedino Rusija. Razumiješ, sada sve radi se da bi Rusiju uništiti. I, znači, poslije 6. ako Rusija izdrži, krene 26. januarja. Razumiješ? 26. januarja počinaється vrlo ozbiljna problema sa novcem. Zbog toga što ja mislim što pojavljaється nova, kako сказати, novi cenovnik того, što mi kupujemo. Razumiješ? Jer sada nam košta toliko, sutra će koštati toliko, sutra. Вот. I ja mislim što deviza, bilo koje novčana jedinica, bilo koje zemlji, ona bit će vezana za nešto što ima svoju cenu. Naprimjer, kilo hleba košta toliko zlata. 0,3 grama, naprimjer. I ti plaćaš dinarima za koje bi ti mogu kupiti 0,03, razumiješ? A ne na toliko evra koji skače svaki dan. Razumiješ? A to означає, što Amerika gubi svoje prvенство kao novčana jedinica za koju vezan ceo svijet. Razumiješ? To isto vjerski rat. Isto vjerski rat. От християнські землі стоять Європа, углавном і Русія, стоять на стороні Палестини. На стороні Палестини. Але арабські землі не стоять на стороні Палестини. Палестинців мирзять в арабських землях. Тому що вони ніщо не урадили у своєму животу. Ніщо. Розумієш, ні один град не відзідали. Вони кочевники, лопові, нападачі, ну, як українці, в принципі. Вот. Але от, значить, негде, я мислим, до краю мая, в Америці треба десь нещо, збок чого долар падне вопште kao novčana jedinica. Uopšte. Znači, Amerika objavlja default. Jaki. Razumiješ? I tada počinає mijenjati svijest u ljudi. Po podacima mojih kolega astrologov, u Moskvi, baš u Moskvi, na nebu treba da pojavi se северное сияние, как на српском. Севернячо, что... Ну вот. Не, то je Aurora Borealis, verovatno, polarno. Ну, то, что, да, поларный, да. Вот това. То последний пut дešavalo pre 1000 godinu nazad. To će biti kao znak. Razumiješ? I od tog trenutka dolar, даже ne dolar, skažemo ovako, organizaciji
koji podržavali svjetsku ekonomiku, znači MMF, Međunarodni monetarni fond, neće biti. Organizaciju Ujedinjenih nacija neće biti, Eurosavez neće biti, Olimpijske igre više neće imati tu strukturu rukovodstva koja je politizirana, razumiješ? Narod, celo naselje, svi ljudi, oni uvidят laž koja ne propagandom širina, razumiješ? A shvatят što je što. Razumiješ? I mijenja se svijest. Moguće, slabo vjerujem u to, ali moguće bude objavljena kao zajednička religija ili zajednički savez. Razumiješ? I Rusija će stojiti na čelu. Amerika pridružuje se Rusiji zbog toga što njihov novac više ništa ne važi. Oni ne mogu više ratovati. Nema novca na rat, nema novca na hleb. Razumiješ? I tu isto pojavljuje se izazov kod vladara Rusije koji biće u to vrijeme. Razumiješ? Pojavljuje se izazov ili ti prihvatiš da postaneš svjetski car, ali to znači što Rusije više neće biti. Razumiješ? Znači, neće biti Amerika, Evropa, tam evropske zemlje, azijatske zemlje, to sve biće jedna zemlja, jedna vlast, razumiješ? I sve, sa vrhovnim svjetski car kao. Ali tada Rusija neće postojiti, to već zavisi ko će dođe na vlast. Ali do kraja najbitnije što ta krv koja prolije se, razumiješ, zbog kataklizmov ovih prirodnih, ili zbog rata, ili zbog još nečeg, neće dodirnuti Srbiju.